Amakuru mashya tugeraho mu mugoroba wo kuri uyu wa 17 Mata 2025 na amakuru arebana n'umujyanama wihariye wa Perezida Donald Trump rero erutse Kigali hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru akavuga ko uyu mugabo yamaze gushyira mu majwi u Rwanda ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Turaza kurebera hamwe byinshi bitandukanye mu cyo atangaza ku ruhande rw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ndakubwira ko umwuka atari mwiza hagati y'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Byari bimenyerewe ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo bafatanyije rero mu rugamba barimo rwo guhangana n'umutwe wa M23 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko bose barwana ku ruhande rw'ingabo za leta y'iki gihugu FARDC. Umwuka mubi rero uraturuka hagati y'impande zombi, yaba ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo, nk'uko turaza kubirambura muri aya makuru ku buryo burambuye. Jya munsi iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo kuri subscribe cyangwa se abone, hanyuma ujye uwa mbere mu kuba wabona notification zikubwira ko hari inkuru tumaze gutegura. Ujye uwa mbere mu kubona amakuru yacu mu buryo bugezweho 5 kuri 5. Mukore comment, like na share kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5. Reka duhere ku birebana n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rwa Perezida Donald Trump. Amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gushyira u Rwanda mu majwi zirusaba kuvana ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zivuga ko ruhafite, nk'uko aya makuru akomeza kubitangaza. Amerika kandi ikaba yikomye igihugu cy'u Rwanda biciye mu mujyanama wihariye wa Perezida Donald Trump ku bijyanye na Afrika witwa Masad Boulos unaheruka Kigali. Uyu mugabo kandi mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uyu wa kane yagize ati rero turashimangira icyemezo duhagazeho, u Rwanda rugomba guhagarika ubufasha bwose bwa gisirikare kuri M23 ndetse rukavana ingabo zose z'u Rwanda ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Boulos kandi mu ntangiriro z'uku kwezi wari Kigali aho yakiriwe akanagirana ibiganiro na Perezida wa Republika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, yavuze ko afite icyizere cy'uko impande zombi zirebwa n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo zigomba rero gushaka igisubizo. Ikindi kandi ngo bakaba bagomba kurebera hamwe uburyo bagera ku gisubizo byihuse. Ikindi kandi Amerika iri mu bihugu byakunze gushyira igitutu ku Rwanda birushinja guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zimaze imyaka irenga 3 ziri mu ntambara n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Muri Gashyantare kandi uyu mwaka Washington yaje gufatira ibihano umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Ted James Kabarebe, imushinja rero kuba ari we uri inyuma y'ubufasha bw'igihugu cy'u Rwanda kuri M23. Kigali kandi ku ruhande rwayo yakunze guhakana yivuye inyuma ko rero hari ingabo yaba ifite mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande kandi ikemeza ko hari ingamba z'ubwirinzi yashyize ku mipaka yabona igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo gukumira icyaturuka rero muri Kongo kigahungabanya umutekano ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Masad rero Boulos akaba atangaje ibingibi mu gihe mu minsi ishize ku itariki ya 8 Mata 2025 ibikuriwe by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro byatangaje ko Perezida Kagame yakiriye uyu mugabo witwa Masad Boulos. Abayobozi bombi rero bagiranye ibiganiro by'ingirakamaro ku bijyanye n'ubufatanye mu guharanira ko hagerwa ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiganiro kandi byabaye byanikije kuri gahunda zo guteza imbere ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego z'ingenzi haba mu Rwanda ndetse no mu karere. Mu kiganiro kandi yagiranye n'abanyamakuru b'ibitangazamakuru bitandukanye kuri uwo munsi ubwo yaheruka mu gihugu cy'u Rwanda, umujyanama mukuru wa Amerika muri Afrika Masad Boulos atangiye kuyifatanya rero n'abanyarwanda kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mugabo kandi yavuze ko we n'umukuru w'igihugu bagiranye ibiganiro byiza kandi bizeye ko bizatanga umusaruro. Agize ati njye na Perezida Kagame twaganiriye ku cyerekezo cy'ubufatanye bushingiye ku ituze mu karere, amahoro n'iterambere mu bukungu, dushyigikiye kandi umutekano ndetse n'ubusugire bw'ibihugu byose bigize aka karere. Ibijyanye n'ibiganiro birambuye impande zirebwa nabyo rero ziri kubinoza. Dushishikajwe no gufasha uko dushoboye kose kugira ngo ibiganiro bigamije amahoro bigerweho. Muri uruzinduko kandi uyu mugabo yari ari kumwe n'uwitwa Colin Sanders ushinzwe ibikorwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Yagizwe kandi umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 2 Mata, ndetse rero uru akaba ari rwo ruzinduko rwe rwa mbere nyuma rero yo guhabwa izi nshingano. Ikindi kandi uretse u Rwanda, umujyanama kandi mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika, uyu mugabo kandi yaraherutse kugirira uruzinduko mu bindi bihugu byo mu karere birimo Republika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya ndetse n'igihugu cya Uganda. Reka twerekeze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tuvuye hanga ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Icyo u Rwanda rero ruzatangaza ku birebana
nicyo uyu mugabo rero yatangaje. Tuzakomeza kugenda tubibamenyesha mu makuru yacu akurikira. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo ntabwo zibanye neza n'imitwe yitwaje intwaro igize ihuriro rya Wazalendo, nyuma y'uko rero impande zombi zinaniwe kumvikana ku mitegurire y'urugamba rwo kurwanya AFC M23. Aya makuru avuga ko abarwanyi benshi bo muri Wazalendo ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bahungiye muri teritwari ya Uvira nyuma kandi yo kwirukanwa na AFC M23 mu bice byo mu karere no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Bukavu. Abarwanyi kandi bakaba bashyigikiwe na leta, babanje guhangana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uko aya makuru abigarukaho, bazishinja kandi ubugwari kuko rero ngo zatinye urugamba zishaka guhungira rero mu bice birimo Karemi mu ntara ya Tanganyika. Wazalendo rero bamaze iminsi bagerageza kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na AFC M23 cyane cyane rero muri Kivu y'Amajyepfo, bagerageza kandi kubyisubiza, ariko rero byabaye iby'ubusa kuko akenshi basubijwe inyuma rugikubita. Nyuma kandi y'igihe nyuma y'igihe baranywanye n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, uruzinduko Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo witwa rero Umujwanvitse yagiriye muri Uvira ku itariki ya 7 Mata 2025 rwahishuye ko umubano w'impande zombi wazambye. Umwe kandi mu bayobozi ba Wazalendo yabwiye Minisitiri Umujwanvitse ko rero iyo abarwanyi babo bashaka kugaba ibitero kuri AFC M23 ingabo z'u Burundi zibabuza, kandi bakaba rero barabonye ko bashobora gutsinda. Agize ati twebwe Wazalendo duhura n'imbogamizi ku rugamba, muri hano n'umuyobozi wacu hamwe na komanda ku rwego rw'akarere, mutubwire intego n'ubutumwa bw'ingabo z'u Burundi hano mu gihugu cyacu, buri uko turi hafi yo gutsindira umwanzi muri Kamanyora. Abarundi rero bahura batubwira bati oya, ntabwo mwemerewe gutera umwanzi hano. Minisitiri kandi Mujwanvitse yagerageje guhosha rero umwuka mubi, asobanura ko u Burundi ari inshuti ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko ingabo zabwo rero iyo zibabuza kugaba ibitero kuri AFC M23 biba byatewe nuko rero zifite uburyo ziteguramo urugamba haba kubanywa cyangwa se na nijoro. Wazalendo bavuga ko rero barinze Uvira kandi ko rero mu gihe bava mu birindiro byabo AFC M23 yahita ifata iyi teritwari. N'ubutumwa kandi bugaragaza ko ntacyo biteze ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi cyangwa iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bashinja rero ubugwari ndetse no kubata ku rugamba nk'uko Wazalendo yigeze kubishinja ingabo za leta ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri huriro kandi ryagaragaje ko ryugarijwe n'ibibazo birimo kubura intwaro zihagije rero, cyane cyane mu kuba badafite intwaro, amasasu ndetse n'ibiryo, kuko rero bigoye kubagaburira abarwanyi rero ngo barenga 6,000. Risaba Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi kumva gutakamba kwaryo nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Reka rero kubwire ko kandi inkuru y'imibereho mibi ya Wazalendo imenyekanye nyuma yaho rero umuyobozi w'iri huriro akaba yitwa Lieutenant General Padiri Burenda David atumijwe rero i Kinshasa bitewe n'impamvu zitigeze zimenyekana nk'uko aya makuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara. Umuyobozi rero wa Wazalendo akaba yitwa Padiri Burenda David aherutse guhamagazwa rero i Kinshasa nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Wazalendo rero akaba ari bamwe bakomeje guhangana na M23 cyane, ndetse ikindi kandi Wazalendo akaba ari bamwe mu bafatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'igisirikare FARDC ndetse ikindi kandi na FDLR. Ni bamwe rero mu mutwe witwaje intwaro rero urimo ihuriro ry'ingabo nyinshi rero zikomoka mu mitwe itandukanye, gusa bahisemo kurwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Mu yandi makuru rero icyo nakubwira cyo kugeza kuri ubu ngubu rero M23 ikaba irimo iragenzura ibice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru umujyi wa Goma ufitwe n'umutwe wa 23 ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Ndetse ku munsi w'ejo hari amakuru yagiye agaragara avuga ko rero abasirikare benshi ba M23 bagaragaye mu mujyi wa Bukavu bakomeza mu bindi bice bitandukanye, nyuma y'uko rero bari bamaze iminsi mu mirwano ikomeye na Wazalendo ndetse na FARDC uko byakomeje kugenda bigarukwaho. M23 rero ikaba imaze iminsi rero mu mirwano itari yoroheye, aho rero yari hanganye n'izi ngabo zo muri Wazalendo. Ni mirwano rero yatumye kandi M23 yigarurira ibice bigera kuri 4 muri Kalehe nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ni mu gihe kandi umwuka w'intambara ukomeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hanaganirwa ku buryo yashobora guhoshwa izi ntambara rero mu buryo burambye nk'uko kandi amakuru yakomeje kugenda abigaruka. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi kabiri mu biganiro n'umutwe wa M23
2023 mu kurebera hamwe uburyo ibyo bibazo byose byashakirwa igisubizo. Amakuru avuga ko rero kuva bahurira i Doha muri Qatar, nubwo impande zombi zigeze zitangaza byinshi bitandukanye birebana n'uru ruzinduko zagiriye muri Qatar kugira ngo zirebere hamwe rero uburyo zahura zikumvikana ku kibazo kimaze igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko rero hakaba hakomeje intambwe zitandukanye rero z'ubuhuza mu kurebera hamwe uburyo ikibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu cyashakirwa umuti nk'uko byakomeje kugenda bigarukwa. Perezida wa Togo Faure Gnassingbé, umwe mu baherutse gutorerwa rero mu kuba umuhuza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari umwanya yagezeho asimbuye Perezida Joao Lourenço Angola amaze rero kuva kuri izi nshingano. Akavuga ko agiye kwita ku nshingano z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, rero akaba yarasimbuwe na mugenzi we wa Togo Faure Gnassingbé umuhuza rero mu biganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko by'umwihariko kandi nanone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba iri mu biganiro n'umutwe wa M23 mu kurebera hamwe uburyo impande zombi zahosha intambara nk'uko byakomeje kugenda bigaharukwaho. Reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza, mukomeze kubana natwe, munakore kuri subscribe munezogera wabambere mu kubona ubutumwa bwacu gatanu kuri gatanu. Umunsi mwiza n'ibihe byiza.